Poštovani predstavnici medija, poštovani građani, konferencija Srpske napredne stranke sa nekoliko ozbiljnih tema i sa nekoliko pitanja i odgovora koje smo mi dobili, a pitanja za one koji su nama pitanja postavili. Prvo i osnovno, evo na početku i mislim u trenutku jako značajno, to je da direktno postavim pitanje upravo gradonačelniku Šapca, predsedniku opštine Čajetina i predsedniku opštine Paraćin, a u svetlu jučerašnje konferencije za medije na kojoj su oni izdali niz neistina i ono što je problem to je upravo u tome što se te neistine iznose i šire ne samo po Srbiji, oni su u nameri da što više oblate i Srpsku naprednu stranku i Vladu Republike Srbije i naravno predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, obratili su se Savetu Evrope, a ono što znamo mi u Šapcu, što znaju građani u Paraćinu i Čajetini, to je da upravo oni koji postavljaju pitanje treba da upravo odgovore na ta ista pitanja, to je kada će prestati da lažu svoje građane, da lažu građane Srbije, ali sada su već počeli da lažu i po celoj Evropi. Upravo pitanje kako se menja izborna volja koju postavlja naš gradonačelnik grada Šapca, je pravo pitanje za gradonačelnika Zelenovića, ali i za njegove saradnike. Upravo je Zelenović kupovao glasove i to nije kupovao na malo, kupovali su na veliko, dokazano i potvrđeno u osnovnom javnom tužilaštvu. U toku je proces protiv gradonačelnika Zelenovića za kupovinu glasova upravo indirektno odlukom da se ne naplaćuje odnošenje smeća i to retroaktivno samo u periodu predizborne kampanje od 1. januara do kraja aprila 2016. godine. U pitanju su 4 meseca, odluka doneta u februaru isključivo zarad kupovine i dobijanja glasova od onih koji su neopredeljeni i oni koji su se mogli kupiti na takav način. Zelenović je lagao i svoje građane i to ne malo nego naveliko u 2015. i na 2016. godini. Obećane su investicije i izglasane na Skupštini Republike, odnosno na Skupštini grada Šapca. Izglasano je da će samo u 2016. godini investirati 2,5 milijarde dinara i to Centar za voće 500 miliona dinara, naravno Centra za voće nije bilo ništa, to je čista laž, toplana na biomasu takođe 500 miliona dinara, od toplane nije bilo ništa i to je laž, podzemna garaža 200 miliona dinara, od podzemne garaže nije bilo ništa i to je laž, Sava park 300 miliona dinara i tako dalje, sve zajedno u iznosu od 2,5 milijardi samo u 2016. godini. Zelenović je potrošio i pare iz budžeta za 2015. godinu i to ne malo, nego 5 miliona evra. Većina od tih sredstava je potrošena bez bilo kakve adekvatne javne nabavke, bez bilo kakve verodostojne dokumentacije. Ono što je još veći problem, to je upravo sloboda o kojoj pričaju Zelenović i njegovi saradnici, a upravo sloboda da kradu, lažu, obmanjuju svoje građane i sugrađane je sloboda na koju se oni pozivaju i tu slobodu mi ne želimo da imamo, niti ćemo podržati takvu prezentaciju slobode koju Zelenović i njegovi saradnici podržavaju. Ono što je još veći problem, to znaju određeni mediji u ovoj prostoriji, ali čisto da znate i vi građani Šapca i građani Srbije, da Zelenović preti i medijima, izjave neće da medijima koji ne pišu samo pozitivno o njima, nego koji izveštavaju objektivno i koji izveštavaju obe strane, on njima ne želi da sa njima ima bilo kakav kontakt i da priča. On ne preti samo medijima, preti i odbornicima i direktorima i svima onima koji ne misle kao on, Dušan Petrović i njegovi saradnici. Preti tužbama za sve, za odbornike, za direktore i za sve one koji iznose istinu i koji imaju mišljenje, što ponovo govori o slobodi, o pravoj slobodi i o slobodi u kojoj oni, kako je oni tumače i slobodi kako je tumače Srpska napredna stranka. Preti tužbama za sve građane koji iznose istinu, a samim tim očekujem da on verovatno podnese krivične prijave i da tuži i građane Šapca. Podsjetit ću 2017. godine na predsjedničkim izborima 53% izašlih glasača je glasalo za Srpsku naprednu stranku i za Aleksandra Vučića i za politiku
koju sprovodi Aleksandar Vučić, pa očekujem da će vjerojatno da tuži tih 53% građana i sigurno će tužiti i Državnu revizorsku instituciju, jer se drznula da konstatuje istinu, a istina je da je potrošio 5 miliona evra mimo budžetom predviđenih stavki i mimo zakonskom predviđenih procedura. Prava sloboda je upravo sloboda i politika koju vodi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, koalicioni partneri i sve ono što je urađeno od 2012. do 2018. godine je upravo sloboda koju želi i koju podržava većina građana u Srbiji i kako se kreće Srbija ubrzanim koracima napred, podrška i toj politici i Aleksandru Vučiću iz dana u dan je sve veća i veća. Građani vrlo dobro znaju, i građani Šapca, i građani Paraćina, i Čajetine, ali i Srbije, vrlo dobro znaju kome veruju. Svoje poverenje su dali Aleksandru Vučiću i politici koju on sprovodi i u duhu toga i Srpska napredna stranka u Šapcu i članovi Srpske napredne stranke, ali i građani koji su podržali Aleksandra Vučića, stavljaju tačku na laži, neistine i sve ono što je izneo Nebojša Zelenović. Niko više u ovom gradu ne veruje Nebojši Zelenoviću. Pokazali su izbori za savete mesnih zajednica. U gradu niti jedna mesna zajednica nije glasala većinski za kandidate koje je podržala sadašnja vlast u Šapcu i u duhu svega toga, a pre svega u svetlu sadašnjih dešavanja, a na današnji dan u gradu je niz inspekcija i upravo te inspekcije rade svoj posao, a koliko Zelenović veruje u pravdu i slobodu, govori i njegovo pitanje postavljeno na Skupštini, da li je moguće da je poreska inspekcija bila kod odbornika koji na listi podržava Nebojšu Zelenovića. Sama informacija dovoljno govori za sebe. Ponavljam, Srbija zna kome veruje, veruje Aleksandru Vučiću i to je jednostavno činjenica koju ne može promeniti niti jedna laž ekipe koja je juče bila okupljena u medija centru u Beogradu. Hvala. Pope, izvoli. Može, hoćeš ti kao sledeći. Više se. Blažo. Može. Pa, dobar dan svima. Da vas pozdravim prvo. Hvala što ste došli u ovom broju. Interesantna jedna tema, vrlo sveža od juče, mada nije sveža jer je tema iz 2015. godine, ali je se aktualizovala i meni je drago da je ovakva jedna afera koja nije obična, već mislim da je posebno da je po intenzitetu vrlo jaka, afera 72 stana. To je, možda ste juče informisani, u nekim sredstvima i na nekim portalima su izašli, sredstvima javnog informisanja i portalima su izašli informacije u vezi svega što se dešavalo do kraja 2015. godine, a u vezi je sa 72 stana koja su u vlasništvu grada Šapca, a sa kojima je grad Šabac postupao bahato i nezakonski. Pa ću se pozvati na navode antikorupcijskog portala Embargo, gde jasno piše da je vladajuća garnitura u gradu Šapcu da se bukvalno dokopala 72 stana i da je delila te stanove onako kako se kome prohtelo. Znači, ponašalo se kao da je to nečija dedovina ili nečiji miraz, a ne da je to državna svojina. Onda dolazi te 2000, moglo je, do 2015. a onda državna revizorska institucija dolazi po redovnom planu, znači nije došla ni tendenciozno, ni po nečoj prijavi, ona ide po Srbiji, obilazi lokalne samouprave, proverava kako lokalne samouprave posluju, proverava budžete i kad je proverila poslovanje grada Šapca, došla je do, kako na portalu
meni jako simpatično, kaže 1001 mućke. A meni se baš sve ovo uklapa u onu čuvenu seriju koja se tako i zove. Pa na 100 strana je napisala svoje primetbe, odnosno navela gde je to lokalna samouprava prekršila zakon, odnosno bila nelegitimna, nelegalna, a ja bi dodao reč i bahata. Pa te u izveštaju državnog revizora na nekoliko strana, koji se odnosi baš na slučaj 72 stana, kaže se sledeće. Kaže, nije utvrđen niti naplaćivan zakup za 72 stana kojima grad raspolaže. Znači, prevedeno, grad nije uzeo dinara za kiriju, odnosno zakup, otkupninu, nijednog od 72 stana, ali nije to sve i nije to sve najgore, već najgore je ono što nigde ne postoji ni jedan papir o evidenciji da je neko otkupio, zakupio ili nekom drugom odnosu bio sa stanom koju je u posedu grada, odnosno državne svojine. Da približim to onako narodu, jer ova informacija, ova afera, građani Šapca definitivno ne znaju mnogo ili ne znaju ništa. Znači, grad Šabac posjeduje 72 stana i on upravlja sa tim stanovima tako što jednostavno, kako je upravljao do te 2015. godine, šta je radio, za poslušnike, za podobne, za one koji su zaslužili, jednostavno dođeš kod gradskih, ja ih zovem gradski oci ili kako god, vladajuća garnitura, kažeš ja sam vama pomogao ljudi, hoću sad da mi se vrati, ono što sam ja vama pomogao, oni kažu evo druže tebi ključ od stana, ti uđi u taj stan, uđi, živi, useli se, uživaj, ne plaćaj nikom ništa, ne potpisuj nikakav ugovor i jednostavno to će plaćati neko tamo iz grada, znači poreski obveznici, građani Šapca, građani Srbije i tako dalje. Ovo sve, kad vam približim da je državni revizor nije našao nijedan dokument koji se odnosi na zakup, na otkupninu, na bilo kakav ugovor u vezi tih stanova, da se uopšte nisu znala lica koja žive u tim stanovima, malte ne da nije se znalo ni gde ti stanovi uopšte gde su locirani. To je jedan skandal, jedna bruka, jedna bahatost gradske vlasti koja je državni revizor utvrdio, prepoznao, odnosno stavio u svoj izveštaj za 2015. godinu i naravno da je ovo samo jedna od 1001 mućke koja je u toj jednoj godini napravila gradska uprava i gradska vlast na čelu sa gradonačelnikom i naravno da je usledila krivična prijava protiv gradonačelnika i najbližih saradnika. Šta se posle dešavalo, ne bi da ulazim, zašto je sudija tako presudio, neću da komentarišem, ali ono što je narodni poslanik Boban Birmančević rekao malo pre, zar vama ovo ne liči na nešto što se zove mućka, malverzacija, nešto što je nelegitimno, što je nelegalno i što je bahato. E sad, kad saberete sve ovo i vidite još nešto što je aktuelno, ovo što je Boban juče pomenuo, a to je ova preskonferencija u Medija centru i najava za novembar obraćanja gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića Evropskom savetu, ja nemam drugo ništa već a baš je tema kako uticati, načini na koji se utiče na političku volju ljudi na lokalnoj samoupravi. Pa evo jednog načina, ja bi savjetovao da se to iznese pred Evropskom komisijom, znači afera 72 stana, znači je afera koja apsolutno može da dođe na temu kad se gradonačelnik bude
obraćao Evropskom savetu da kaže da su oni dali nelegalno, nezakonski 72 stana svojim poslušnicima i kako bi jednostavno kupili tu političku volju. Ja to zaista predlažem. Predlažem takođe da se u tom obraćanju pomene i nelegalno zapošljavanje bez odobrenja vlade komisije silnih ljudi koji su zaposleni u javna preduzeća koja su pod ingerencijom grada. Mi smo svedoci da je pre mesec dana kada je došla budžetska inspekcija 60 ljudi otpušteno. Zašto otpušteno? Pa zato što je nelegalno zaposleno. Da bi zaposlio nekog za stalno moraš da imaš odluku vladine komisije. Oni to naravno nisu imali. Isto bi predložio da se pomene ime i Beće Gligorića, gospodina iz Varne, koji je priznao javno na sudu i osuđen oportunitetom da je kupovao glasove u izbornom procesu za gospodina Zelenovića. I to bi isto predložio da se kaže Evropskom savetu, da ljudi budu upoznati šta se to dešava i kako se, i koji su načini da se utiče na političku volju ljudi na lokalu. Takođe, nenamensko trošenje 5 miliona evra. Gde su otišli ti novci? Zašto je nenamenski otišlo? Planirano je za jedno, otišlo za drugo. Baš u predizbornoj 2015. godini. I naravno, isto tako lažna obećanja, manipulacija, svi ovi kapitalni projekti, sve bi ja to rekao toj Evropskoj komisiji, odnosno Savetu, da se kaže, da ljudi znaju koji su načini, ima još, naravno, x načina, da se utiče na volju, političku volju građana kada je u pitanju lokalna samouprava, odnosno izborna volja na lokalu. I na kraju bi se vratio na tu, možda, na taj light motiv, 72 stana dati bez bilo kakvog dokumenta, bez bilo kakve evidencije, ljudima koji su imali privilegiju da se usele u te stanove, da ne plaćaju nikakvu zakupninu, otkupninu, da nemaju nikakav dokument, da se uopšte ne zna ko je bio u tim državnim stanovima i da jednostavno da su poreski obveznici, odnosno građani Šapca i Srbije plaćali tu nadoknadu, tu kiriju, tu otkupninu, po meni jedan skandal i afera koja tek dobija na veličini, jer ovo je tek možda prvi susret sa ovim informacijama i građana Šapca i šire auditorijama i na nivou ove čitave Republike. Toliko od mene. Hvala. Zahvaljujem. Pa svima je jasno kako je vladao Dušan Petrović i njegovi politički sledbenici, a naročito Nebojša Zelenović. I ništa više u ovom gradu ne može da bude skriveno, ništa više ne može da bude tajna, što jasno vidimo u proteklih nekoliko meseci kada je kao erupcija vulkana počeli da izlaze razne afere što se tiče grada Šapca, gde su naravno akteri prepošteni ljudi iz gradske uprave. I tome i nema kraja, što ćete vidjeti u narednom periodu. Takođe, ne može da se sakrije od građana Šapca ni odlazak koji su pokušali da sakriju, jer nigde nije bio u medijima i nigde se nije pojavio čak ni na stranici grada Šapca, odlazak delegacije grada Šapca u opštinu Peć. Znači, nigde niste imali priliku da vidite, nigde niste imali priliku da pročitate, dolazak u Šabac, kada su bili prošle godine. Ali se jasno videlo da je to uzvratna poseta i tada je došlo do informacije da su bili u poseti Šapcu, kada je Nebojša Zelenović i Nemanja Pajić imali uzvratnu posetu Peći. Dakle, kada su ljudi iz Skupštine opštine bili u gradu Šapcu, za to apsolutno niko nije znao i nijedan medij nije objavio. I kao što rekao, ništa ne može da ostane tajna, pa tako ni izjave
Nebojše Zelenovića kada je otišao u uzvratnu posetu Skupštine opštine Peći. Tako je jedna od izjave Nebojše Zelenovića, citiram: "Kada raščistimo nevažne stvari i nebitne teme, da ne postoji ni jedna prepreka da počnemo da pričamo kako da zaradimo više." Postavljam pitanje Nebojši Zelenoviću. Da li je mislio, da li je dakle Nebojša Zelenović mislio da je stradanje, patnja i golgota kroz koju prolazi srpski narod na Kosovu i Metohiji, kako je rekao, nevažna stvar i nebitna tema koju treba raščistiti, i da mu je najbitnija tema, kako je rekao, zarada? Takođe je rekao još nešto i teško uvredio sve građane Šapca, a to je da smo mi, kao grad Šabac i Skupština opština Peć, generalno slični u političkom smislu. Citiram: "Mi smo jedni od retkih opozicijnih gradova u Srbiji, kao što je Peć na Kosovu." To je izjava gradonačelnika Nebojše Zelenovića kada je bio u poseti Skupštine opštine Peć. Pečat svemu tome je dao na sastanku tamošnjem, kada je sa svojom svitom na sastanku sa predstavnicima Skupštine opštine Peći dao potpuni legitimitet takozvanoj nezavisnoj državi Kosovo, sedeći pod njihovom zastavom. To su tajne posete i dolasci u Šabac i odlasci gradonačelnika i predsednika Skupštine u opštinu Peć. Šta su tamo radili i o čemu su razgovarali? Imali smo prilike da slušamo, pa je tako Nebojša Zelenović rekao da je između ostalog jedna od tema bila kako dole da poduči ljude da zaseju i gaje jagode. Pa bi ja Nebojši Zelenoviću preporučio da pređe tamo preko kanala prema Bogosavcu i kaže da ima jedno dobro gazdinstvo tamo, koje još nije počelo da gaje jagode, ali da traže dobrog stručnjaka za jagode, pa uskoro će konkursi, mogu bi da konkuriše. A isto tako bi preko svog prijatelja, dobrog, inače ekstra menadžera koji je bio na 2-3 mesta i direktor u Šapcu, mogao da potraži vezu, pa da isto to uradi i u Sremskoj Mitrovici. Takođe, vidim da gradska uprava grada Šapca izuzetno često potencira o Šapcu kao nekom slobodarskom gradu, jedinom slobodnom gradu u Srbiji, kako su oni ugroženi, kako je Šabac jedini bastion slobode i tako dalje, kao da ne postoji ni jedan drugi grad u Srbiji. Gospodo iz gradske uprave, gospodine Dušane Petroviću, Nebojše Zelenoviću i ostali, mi živimo u državi Srbiji. Država Srbija je slobodna zemlja, zemlja svih građana Srbije, zemlja koja ima svoj ustav i koja ima svoj zakon i koji svi građani moraju da poštuju. To što pod plaštom navodne ugroženosti demokratije, pod plaštom jedinog navodno slobodnog grada u Srbiji, pljačkate i obmanjujete građane Šapca i otimate od građana ono malo što je preostalo, to je vaše i to je neka vama na čast. To što vam se priviđa policija i što vam se priviđaju neki politički komesari, to je verovatno problem koji nosite sa sobom. To što međusobno u kuloarima svojim pričate, da li možete ili ne možete da spavate mirno, i to je vaš lični problem. Ali shvatite da je ovo država Srbija, da je Srbija slobodna zemlja, zemlja svih građana i da je zemlja u kojoj mora da se poštuje ustav i da se poštuje zakon, ne onako kako je bilo kada ste vi vladali, nego onako kako je sada i kako vlada predsednik Aleksandar Vučić. Hvala. Neki pitanja? Imam jedno pitanje, sad svejedno ko će da odgovori. U vezi budžetne inspekcije koja je u gradskoj upravi, da li su oni još uvek tu, imate li neku informaciju, kakvi su rezultati? Ono što mogu da kažem i pouzdano znam,
ovo što vam pričam, znači pouzdano znam, to je da budžetska inspekcija privodi kraju svoju posetu u gradu Šapcu, odnosno inspekciju gradskog budžeta, odnosno zapošljavanja u gradskoj upravi. Podsjetit ću, inspekcija je počela 3. jula, to je već više od 2,5 meseca, i ono što je evidentno to je da, bez obzira na niz nepravilnosti koje su konstatovane u prethodnim kontrolama i Inspektorata rada Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i inspekcije koja je dolazila sa nivoa upravnog inspektorata Ministarstva lokalne samouprave, koje su konstatovane u 2015. 16. i 17. godini, oni i pored toga nisu otklonili niz nepravilnosti i zaista su u ozbiljnom problemu. Kad kažem u ozbiljnom problemu je budžet grada Šapca, jer sve ono što je zaposleno od 2015. do 2018. godine, a radi se o broju od preko 100 lica, direktno su uticali na trošenje iz budžeta koje nije predviđeno budžetskim stavkama i direktno su oštetili budžet za iznos koji će biti deo finansijskog izveštaja budžetske inspekcije i samim tim ćemo dobiti tačnu informaciju koliko je to na nivou 2015. 16. 17. i dijelom 18. godine do trenutka dolaska inspekcije, znači to je polovina 2018. za neke 3,5 godine, koliko je tačno lica bilo zaposleno bez odobrenja Vlade Republike Srbije, odnosno bez zakonom predviđene procedure, i koliki je novčani iznos u budžetu koji je potrošen, a da za to nije bilo predviđeno u budžetskim stavkama. Ono što takođe znam to je da će upravo ljudi koji su radili, meni je zaista žao tih ljudi koji su takođe deo laži i obmane politike i Dušana Petrovića i naravno i Miloša Miloševića i Nebojše Zelenovića, a to je upravo politika zapošljavanja zbog sigurnih glasova i glasova koji su za mesto na određeno vreme, postojali su spiskovi, postojali su fascikle, narandžaste boje. Vodila se tačna evidencija, na određeno vreme je bilo minimum 50 glasova, za stalno je bilo 100 glasova, fascikle narandžaste boje i morao je po imenu i prezimenu da se konstatuje ko je bio, za koga je glasao i koje vreme izašao. Izveštaj se podnosio direktno određenim njihovim koordinatorima i ono što je evidentno to je da upravo su ti građani obmanuti da će za te sigurne glasove ili kako su ih oni zvali, glasove koji su u zatvorenom krugu, da će ti njihovi glasovi iz zatvorenog kruga doneti im siguran posao. Naravno da su slagali svoje građane, ali su s druge strane i obmanuli birače. Ljudi su išli od kuće do kuće, eto, između ostalog neka znaju i ovi u Savjetu Evrope, ljudi su išli od kuće do kuće da traže pomoć od svojih komšija, eto, treba mi 100 imena, molim te, glasajte za mene lično da bih mogao da dobijem posao u gradskoj upravi. A onda, kada je neko došao i zatražio za te poslove ili javni konkurs, ili odobrenje komisije za zapošljavanje, ili javni poziv, bilo kako drugo, niko se u gradskoj upravi preko javnog konkursa nije zaposlio. Ono što je činjenica na današnji dan, niko više neće da bude ni direktor u njihovim javnim preduzećima, izbjegavaju, ne izbjegavaju, nego odbijaju. Svake godine menjaju načelnika, načelnici gradske uprave, kao ljudi koji moraju da se staraju da posao bude urađen u skladu sa zakonom, upravo podnose ostavke jer ne žele da učestvuju u manifetlicima, odnosno u zloupotrebama koje su direktno krivična dela i koja će, ja sam siguran, koliko god pretio gradonačelnik i njegovi saradnici, da neko ko ukrade 5 miliona evra mora za to da odgovara, koliko nisam ja sud da presudim. Ako to nije tačno, onda neka gradonačelnik tuži DRI zbog toga što je izdao niz laži. Ja verujem u Državnu revizorsku instituciju, verujem između ostalog i u osnovno javno tužilaštvo koje nije na osnovu krivične prijave DRI-a podnelo tužbeni akt, nego je zatražilo i mišljenje sudskog veštaka, pa kad je sudski veštak 3 meseca veštačio ono što je radio DRI i rekao da ovo što je konstatovao DRI je tačno, čak je i našao još neke nepravilnosti, tek onda je javno tužilaštvo podiglo tužbeni akt protiv Nebojše Zelenovića i ispustilo predmet u sud. Zašto je sud tako odreagovao? Na to pitanje će dati odgovor sudu, ali postoje naravno i više pravne distance, tako da očekujemo i ja koliko znam do kraja ovog meseca će biti i reakcija na žalbu osnovnog javnog tužilaštva u Višem
sudu u Šapcu i ono što znam to je da neko ko je potrošio 5 miliona evra treba da odgovara, nije bitno ko je, da neko ko je lagao svoje građane zato mora snositi neke sankcije, a podsjetit ću građane Šapca, još od 2000. godine Dušan Petrović je jedini političar u Srbiji koji je išao u tom pravcu da uništi svoj grad, da uništi, ajde što je uništio privredu u Srbiji i poljoprivredu kad je došao i do poljoprivrede, pravni sistem, ali ono što je problem to je što on u svoj grad nije uložio ništa. I jedina varijanta je bila da upravo samo Zorka Holding, mlađi se već i ne znaju ni šta je Zorka Holding, samo je Zorka Holding za nekih godinu dana ostao bez 10.000, odnosno 10.000 radnih mjesta i ukinuto 10.000 ljudi u Šapcu je ostalo bez posla i samo se Šabac nije štitio sigurnim platama sa nivoa vlade, odnosno sa nivoa Republike. Bor, Majdanpek, Smederevo, Pančevo, Subotica, znači pričamo svi kompleksi koji su ostali bez posla, ljudi koji su ostali bez posla su od strane vlade Republike Srbije na neki način dobijali neku nadoknadu. Samo je Šabac bio grad koji je imao Dušana Petrovića, koji je čovjek odlučivao u tom trenutku, bio je u top 5 u Srbiji, možda i u top 3, ali on je odlučio da u Šapcu ne treba nikakva pomoć, da može 10.000 ljudi da ostane bez posla i da sve ono što je valjalo, odnosno što je donosilo prihode, su ljudi bili zaposleni, da jednostavno bude uništeno i da bude podeljeno između malog broja ljudi. Podsjetit ću, Miko je direktor Farmakoma MB, u jednom trenutku je izašao na RTS, bio je gost na RTS-u, na pitanje novinarke odgovorio je odgovorom da ima 27 preduzeća u svojoj kompaniji. Kad ga je ona pitala, dajte nabrojite, on nije mogao da stigne dalje od 3, on nije ni znao čega je sve vlasnik. Tako je Dušan Petrović vodio politiku i vodio grad Šabac u sigurnu propast. Ono što je spas za Šabac i za Srbiju je upravo 2012. godina, dolazak Srpske napredne stranke na vlast i preuzimanje odgovornosti za Srbiju i što god ko pričao, neka krene u bilo kom pravcu, gradi se na sve strane, budžet je stabilan, dinar je stabilan, građevinske dozvole koje su izdavane na 6 meseci, bili smo 5. od pozadi u svetu, sad se izdaju za 1 ili 2 dana. To je proces koji traje i koji se za godinu dana okrenuo iz najnegativnije u najpozitivniju stranu i da ne nabrajamo dalje, nova radna mesta, 500.000 ljudi je ostalo bez posla za 2-3 godine od 2000. na ovamo. U samo prošloj godini smo bili na prvom mjestu po investicijama za Balkan, znači sami mi smo imali više investicija u Balkan nego sve ostale balkanske zemlje zajedno. Malo sam proširio, ali jednostavno građani Šapca treba da znaju istinu, u stvari oni znaju istinu, nego ljudi su jednostavno u strahu, u gradskoj upravi ljudi šapuću između sebe, samo čekaju kad će neko dobiti otkaz i zato naravno krive Nebojšu Zelenovića koji jeste odgovoran za nešto što ne valja u kući, krive domaćin, u ovom trenutku domaćin grada Šapca je nažalost Nebojša Zelenović, koji svojom odlukom da se pomeri Vašarište, eto njemu je to tako došlo, jer ima u planu da to proda nekom kome će da proda, vidjet ćemo, pokazat će vreme, ali s druge strane odluka da se naplaćuje parking na tom istom Vašarištu, pa posle 3 dana se ne naplaćuje. Da li treba se pomeri Vašarište? Da, ako treba, postoje zakonske procedure, postoji skupština, postoje ljudi koji mogu o tome da odluče. Da li treba se naplaćuje parking? Ako treba, neko će raditi studiju pa će naplaćivati parking. A da odlukom za pa sad nećemo naplaćivati parking. Pa šta ćemo sa onima kojima je naplaćivan parking? Šta ćemo sa onima kojima su auta odneta od pauka? Ko će ima da nadomesti štetu koju su prouzrokovali time što je nekom Zelenoviću, gradonačelniku, dunulo, malo je gruba reč, da eto naplaćuju parking. I to ni manje više nego 200 dinara i 220. Šabac je grad koji je poznat po Šabačkoj vašari, umjesto da u tom periodu, u tih 5 dana, ne bude naplaćivan parking nigde u Šapcu, da neko uvede naplaćivanje parkinga na Vašarištu, je odluka koju govori o njima dovoljno da potvrdi sve ono između ostalog što smo na današnjoj konferenciji iznali. Hvala. Evo ga, gospodine Popović, kako komentarišete najavu gradonačelnika da će pružiti odgovor? To je situacija sa prethodne skupštine grada. Ja kao odbornik sam prisustvovao toj skupštini. Naravno, skupština je bila vrlo uzbudljiva i izneto je dosta
argumenata, kontraargumenata, pa je jednog, mislim, bila je vrlo žučna rasprava, tako da ja to doživljavam da je to uzbuđenje doprinalo da se desi ono što se već dešalo, pretnje, znači, tužit ćemo, zašto ste rekli ovo, zašto vi kažete ovo. Meni se konkretno desilo da direktno sa skupštinske govornice, mislim da je bilo upućeno meni, ja imam pravo da imam svoje mišljenje u vezi nekih događanja u gradu, i gradski većnik Boža Katić je javno pred svima rekao da ćemo biti tuženi. Mislim da se to odnosilo na mene, zato što sam pod znacima navoda rekao ne znam kakve neistine u vezi šabačkog maratona. Sve što sam rekao u vezi šabačkog maratona mogu sad ponoviti. I stojim iza toga i to je istina, ja volim da pričam istinu, jer istina se najbolje brani i nemam možda tu crtu da pričam neistine. Znači istina, ono što sam rekao u emisiji Aktuelno, da prvi put maraton je isplivan od Jarka do Šapca, da prvi put organizacija nije bila na turističkoj organizaciji gradu Šapcu i gradu u Sremskoj Mitrovici, da prvi put da se plivala neka trka od 2 bove, da pola plivača nije isplivalo tu distancu, da je angažovana grupa građana koja sebe naziva Savez za daljinsko plivanje, pa sve su to istine. Da je maraton koštao 1.800.000, sve su to istine. Ja nemam problem uopšte to da ponovim. Ako ste pratili konferenciju prvu njihovu, gde su pomenuli reč divlja trka unazad 10 godina, da nema plivača, da će razmisliti da ukinu maraton, na Skupštini odjednom druga priča. Ja ponavljam ono što sam rekao, a oni, ako uporedite konferenciju za štampu gospodina Katića i direktora turističke organizacije Toša Mitrašinovića i skupštinsku priču, dijametralno drugačije. Tako da, ja sam tu, ja sam svoje rekao jednom, ponovit ću to bilo kad, bilo gde, ja nemam problem, jer ljudi koji vole Šabac i vole maraton, 48 puta je taj maraton isplivan i sad je 49. put neko priznao na toj baš konferenciji da je nemoguće bilo organizovati maraton, jer ne znam iz kojih razloga. Dobro, okej, to je kapacitet onda turističke organizacije, organizacionog odbora, već ne znam koga, da organizuje ono što se 48 godina unazad plivalo, tih 18 km i 800 metara, ovaj put je došla ekipa iz Bačke Topole da pomogne da se taj maraton jednostavno organizuje. Okej, tu sam za sve, znači, ako treba tužite, ali ne sme niko da tuži, jer istina je jedno i protiv istine ne može baš tako lako da se boriš. Javno, znači, skupštinska govornica, prozivke i pretnje. Sa te iste skupštinske govornice nije samo bila pretnja, bilo je uvreda tu od strane istog tog Bože Katića. Jedna naša odbornica je bila čak pozvana kao uličarka, pa skaradne nazive i za ministre i za predsednika, mislim, sad te priče o takvom Šapcu, jednom kao good guy, oni su dobri momci, mi smo loši momci, uzmite tu skupštinsku govoricu, pa uporedite onda ko šta kaže i kako kaže i da li neko preti i da li neko upotrebljava reč gradski većnik. Da je neko odbornica uličarka. I milion takvih situacija, pratite malo skupštinsku govornicu, skupštinu grada Šapca, pa ćemo videti ko je u stvari tu dobar, ko je loš i u toj kulturi ponašanja. A ne pričam samo o
situacijama gde se raspravlja o svakodnevnim temama. Da li je, imam pravo da pitam šta je u kulturno-umetničkom društvu Abrašević. Imam pravo da pitam. Ja sam građanin ovog Šapca. Neće meni niko da zabrani da ja pitam, hoću da znam. Hoću da znam zašto maraton ove godine nije isplivan. Mislim, to su stvari koje treba da se znaju, zašto je Vašer prebacen, da li, pitanje je normalno, da li vi imate u planu da prodate Mihajlovac? Kažete, nemamo ili imamo? Ako imate, okej. Kažete to javno, ove godine hoćemo da prodamo Mihajlovac ili nećemo, ili mislimo da je ovo bolja varijanta i tako da. Ali 3 nedelje pred organizaciju ovako velike manifestacije ti menjaš koncept, to je suludo po meni. Znači da rizikuješ toliko, da imaš problem sa strujom, da imaš problem, mislim neko ko poznaje onaj deo pored Save, Dunav jači vetar. Pitanje kako bi se svi oni objekti ponašali. Da li je neko pomislio na to? Da li je neko analizirao? Nije. 3 nedelje je malo. Ne znam, mislim, ja imam pravo da pitam, imam pravo za svoje mišljenje, oni imaju pravo da tuže, da prete, mi smo tu da nastavimo da se borimo, da kažemo svoje mišljenje, da kažemo svoje stavove, da se suprotstavimo na kraju krajeva u tim nekim stavovima. Svako, ja sam siguran da su namere dobre sa naše strane, da hoćemo da ovaj grad bude bolji u svakom segmentu. Neće nas zaustaviti te ni sudske, ni neke prijave, ni možda ni sudski procesi, ići ćemo dalje pa ćemo se boriti.